reka twanzike duhere mu byaranze umunsi mu mateka tariki nk'iyingiyi 21 Gicurasi ni umunsi w'141 w'umwaka akaba habura iminsi igera kuri 224 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Hari bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka Jimmy. Duhere mu mwaka wa 879 nibwo Papa Yohani wa munani yahaye umugisha igikomangoma Branimir cyo muri Croatia ndetse n'abaturage b'iki gihugu. Ibi byatumye rero bifatwa ku rwego mpuzamahanga Croatia ifatwa nka leta yigenga. Muri 1996 tariki yari ingi ukwezi kwa rukunguku nibwo ku myaka 16 y'amavuko Otto wa gatatu yambitswe ikamba ry'ubwami bw'abami ba Roma ntagatifu. Dukomereze ku itariki ya none mu 1851 muri Colombia igihugu giherereye mu majyepfo y'umugabane wa Amerika hahagaritswe burundu igikorwa cy'ubucuruzi bw'abacakara. Mu mwaka w'1881 umuryango wa Croix Rouge watangijwe bwa mbere ibikorwa byawo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu muryango udaharanira inyungu watangijwe ku mugaragaro muri Amerika tariki 21 Gicurasi mu mwaka w'1881 utangizwa na Clara Barton. Icyicaro cyawo agishyire Washington hagati aho hari harakozwe inama igamije kutangiza iyobowe n'uyu Clara Barton. Hari tariki 10 Gicurasi mu mwaka n'ubundi w'1881 yabereye mu rugo rwa Saint Omar di Konga yitabirwa n'abantu 15. Barton rero yaje kuba ari nawe president wa mbere wayoboye uyu muryango w'abakuru baruje. Dukomereze mu 1904 nibwo ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryashinzwe i Paris mu Bufaransa hari ku itariki nk'iya none. Tariki ya none ukwezi nk'uko nguko mu mwaka w'1936 Muyapanikazi bita Sad Abe yatewe muri yombi mu mujyi wa Tokyo ubwo yari amaze igihe agendana mu isakoshi ye imyanya y'ibanga y'umukunzi we nyuma yo kumwica. Gifatwa rero nka kimwe mu bikorwa by'ubunyamaswa byabaye muri iki gihugu cy'Uyapani. Tariki nk'iya none mu 1990 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mbabarire ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Yemen yemeye kwihuriza hamwe na Yemen y'amajyaruguru byose bikora igihugu kimwe cyiswe Repubulika ya Yemen. Yemen rero y'amajyaruguru ni imvugo yakoreshwaga kuva mu 1962 kugera mu 1990 bashaka kuvuga Repubulika y'Abarabu ya Yemen. Mu mwaka w'1991 tariki nk'iyingi ukwezi kwa rukunguko Mengistu Haile Mariam wari president wa Ethiopia yahunze igihugu cye bibimvano yo kurangira kw'intambara ya gisivile yo muri iki gihugu cya Ethiopia. Uyu mugabo akaba yayoboye Ethiopia kuva mu mwaka w'1997 kugera mu mwaka w'1991 maze ngo igihugu mu mwaka n'ubundi w'1991 yerekeza muri Zimbabwe bihita bibaye intandaro y'intambara ya gisivile yari yaratangiye tariki ya 12 muri Nzeri mu mwaka w'1974 iturutse kuri coup d'etat yakorewe umwami w'abami Haile Selassie ikozwe n'agatsiko kaba Marxist-Deg. Mu 1996 ubwato bwitwa MV Bukoba bwarohamye mu kiyaga cya Victoria ababarirwa hafi mu bantu 1000 bahasiga ubuzima. 2003 kwezi kwa ruku tariki ya renge yo mutingitukazi wibasiye amajyaruguru ya Algeria ukaba warahitanye abantu bagera kuri ku bihumbi 200 byose. Muri 2011 Rolling in the Deep yabaye indirimbo ya Adele igiye ku mwanya wa mbere mu zikunzwe kuri Billboard 100 umwanya yamazeho ibyumweru bigera kuri 7. 2012 ukwezi kwa ruku tariki ya renge abantu barenga 120 bahitanywe n'igitero cy'ubwihabuzi mu gihugu cya Yemen. Twakumva indirimbo mu kanya tukaza kubabwira bamwe mu bavutse ku itariki n'abatabarutse birumvikana abibyamamare. Yitwa Bwiza Emerance ariko izina runda kwesha mu buhanzi yitwa Bwiza ndembe yayise Call Me. Enjoy chapati, enjoy umwezi